Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV. Twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Mu nkundi rero tugaruke kuri aya makuru akomeje kugenda agarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, cyane cyane turagaruka kuri aya makuru akomeje kugarukwaho hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turababwira ukuntu igihugu cya Uganda cyababajwe nuko nyine RDC yishe Lieutenant Colonel Willy Ngoma, ubwo ndavuga igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC. Turaza kuza kubirebera hamwe, ese Uganda yatangaje iki, ese igiye gufasha iki AFC M23 nyuma yuko bishe umuvugizi wayo. Turaza kuza kugenda tubirebera hamwe muri aya makuru. Tukiri mu makuru avugirwa muri Uganda, turababwira yuko drone za FARDC zigabye hariya i Murenge. Turaza kuza kurebera hamwe byagenze gute, zino drone zahitanye abayi basivile, ese turaje nyine byose tubirebera hamwe muri aya makuru twabateguriye. Mwebwe gusa mureba ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo tugende tubana gatanu kuri gatanu. Ni Generali David Sejusa Tinyefuza wahoze mu ngabo za Uganda yagaragaje ko igikorwa cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yakoze cyo kwica Lieutenant Colonel Willy Ngoma wa AFC M23 kigize kwica mu buryo bukomeye amategeko y'intambara. Kuwa kabiri w'icyumweru nibwo Willy Ngoma wari umuvugizi w'igisirikare cy'umutwe wa AFC M23 n'abandi bantu bari kumwe nawe biciwe mu gitero cya drone bagabweho mu gace ka Rubaya. Iki gitero kandi cyabaye mu gihe kuwa 18 Gashyantare Kinshasa na AFC M23 bakabaye baratangiye kubahiriza agahenge kifujwe na Perezida Joao Lourenço wa Angola. AFC M23 kandi maze igihe ishinja leta ya Kinshasa ko bikomeje kwica amasezerano yo gutanga agahenge bagiye bumvikana, arimo nayo impande zombi zagezweho mu biganiro bya Doha bizihuza. Generali David Sejusa abinyujije ku rubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter yasobanuye ko bitemewe kwica cyangwa gufata miri abasirikare b'uwo muhanganye mu gihe cy'agahenge. Yagize ati amategeko y'intambara abuza mu buryo bweruye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu gihe cy'agahenge, ibyo birimo kwica, kugaba ibitero cyangwa gufata abasirikare b'umwanzi. Aya mategeko anenga kandi ko kutaryana ari inkingi ya mwamba y'agahenge. Sejusa avuga ko kuba leta ya RDC iheruka kwica Willy Ngoma nabo bari kumwe yakoze amakosa akomeye cyane atajya korwa. Ati ibyo RDC n'abashyigikiye bakoze bifatwa nko kwica mu buryo bukomeye ku mategeko mpuzamahanga agenga intambara. Ku bw'iyo mpamvu kwicwa kwabo bakomanda ni kwafatwa nko kwicwa mu mirwano isanzwe, ahubwo ni igikorwa cyo kwica umuntu byateguwe. Sejusa avuga ko M23 nyuma yo kwicirwa abantu kuri ubu yemerewe guhita yihimura hatitawe ku masezerano y'agahenge. Avuga kandi ko uyu mutwe ubu wemerewe gukaza intambara biciye mu kwigarurira uturere twose no gukora ubukangurambaga bwuzuye bw'intambara. Avuga kandi ko nyuma y'urupfu rwa Willy Ngoma M23 nk'uruhande rwahohotewe igomba gukurikirana mu nkiko abarugizemo uruhare bakaryozwa ibyaha by'intambara hashingiwe ku mategeko agenga intambara. Naho kandi ibitero bya drone bya FARDC Murenge byongeye gukaza umurego w'intambara. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC cyagabye ibitero cyifashishije indege zitagira abapilote drone mu gace ka Rugezi gaherereye mu misozi yo mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Minembwe muri teritwari ya Fizi na Kivu y'amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi aturuka muri aka gace avuga ko ibyo bitero byagabwe ku manywa yo kuri uyu wa kane, mu gihe muri aka karere hamaze iminsi hagabwa ibitero aho ingabo zibigaba ku baturage. Kugeza ubu ubuyobozi bwo muri aka gace ntiburagira icyo butangaza ku byangiritse. Icyakora amakuru yibanze atangwa n'abaturage bo muri Rugezi agaragaza ko ibisasu byatewe byangije imirima n'inzuri, ibintu byateje impungenge ku mibereho y'abahatuye. Si ubwa mbere kandi
FARDC ikoresha indege zitagira abapilote mu bitero byo mu misozi ya Minembwe. Ibikorwa nk'ibi byabaye no mu duce twa Mikenke, Twitsankuko no mu bindi bice bitandukanye bya Minembwe. Ibi bigaragaza impinduka mu mikorere ya gisirikare cya leta kirushaho kwifashisha ikoranabuhanga rigezweho mu guhangana na MRDP twirwaneho ndetse na M23. Aka karere kandi ka Minembwe kamaze imyaka myinshi kazahajwe n'intambara zishingiye ku makimbirane y'amoko, ubutaka n'ubutegetsi, aho imitwe itandukanye yitwaje intwaro ikorana bya hafi na leta yakunze kugaba ibi bitero mu mihana ituwe n'abanyamurenge bitewe n'inyungu za politiki. Ibi bitero kandi bibaye mu gihe kuri uyu munsi hari haranzwe ituze, nubwo muri iyi minsi hagiye habaho imirwano ikomeye yahuje FARDC n'imitwe yishyigikiye ku ruhande rumwe ndetse n'ihuriro rigizwe na MRDP twirwaneho na M23 ku rundi ruhande. Amakuru kandi aturuka ku rugamba avuga ko mu mirwano iheruka MRDP twirwaneho na M23 basubije inyuma ingabo za FARDC nabo bafatanyije barimo iz'u Burundi n'imitwe yitwara gisirikare irimo Wazalendo, FDLR. Kuri ubu biravugwa ko MRDP twirwaneho na M23 bagenzuye uduce twinshi twagiye tuberamo imirwano muri Minembwe no mu nkengero zayo. Ibitero bya drone kandi byibasiye ahanini abatuwe n'abaturage, byongeye impungenge ku mutekano w'abasivile, cyane cyane ko ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ari byo nkingi y'ubukungu bw'abatuye aka karere. Kwangirika kw'imirima n'inzuri bishobora guteza ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa no kwimuka kw'abaturage bahunga imirwano. Ababikurikiranira hafi bagaragaza ko gukomeza gukoresha drone mu bice bituwe bishobora kongera umwuka mubi hagati y'impande zihanganye, bikarushaho guhungabanya icyizere cy'amahoro mu karere ka Kivu y'Amajyepfo. Bakunzi bacu rero ba Deep News TV, mu nkundire twebwe dusoreze hano n'aya makuru agezweho abarimo aragenda agarukwaho hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reba hano handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tugenda tubana 5 kuri 5.